maruina constitutional duty sing mapung pana pangtok tuna lamdam asigi miyamna masagi right fangnana bo hona gadabne ha wafum lei singthani ngai obada lambi da khong thangjin ki ha bo wafum su thammi ono ngarang si tongan tongan wafum sing da dum pakshana high court of manipur su koi constitution de ge thorom pangto e aduga tongan tongan parties sing su political parties sing su adumba koi constitution de ge thorom si pangtoki ono constitution de pangthokpagi nungge bo wahan thok adu ngarang governor na pili ba ma ki ba statement sida gidajen ge ba kari mo le tham gi dajit khoi ngarang si yamna sungthani ngai ba ko 76 su bai tare ko constitution day ko pangthok re lebak sim batung pangthok manipur da su ko gi governor na preside to bidna governor na am chon pangthok adai khin doktor na ko high court ki ko gi chief justice nu ju ko gi high court side to pangthok dajit ko yamna historical ba ko ningsing badai ko tangai fadana recall am to matam da sai hundra ka taruk shura ba ko gi constitution day se ko pangthok si yam phai masih tengah itu dalam mipung kudi makhang dabi ada batu gumba part amani, aziko. India si apung apa India ama, cakap India ama program mana macam dah, berarti lagi ba corner kudi mak state kudi mak, mipung kudi mak project kudi mak, tengah itu dah, ikoi berat hai si orang nak mana macam dah, berarti lagi ba citizen hai dari ko, koi kunai mak koi siapa mana macam dah, kunai gi koi sentung gi oiro, rajniti gi oiro, acumu goyen lo oiro, makhang gi wangang bagi taja bagi orang dharma gi oiro, masuk miam gi ning tamba mesti ane mawang kaki, kulung cakap cak mana pengen bagi damak hai nasi pali daji ko. Sukma miam kang na bagi damak koi na constitution je koi maru na koi na dabi ada poram malai, kang dabi ada poram khalai daji. Ona constitution da kari hari, constitution da kari dauri ye si kang dabi kang bukhar na sometimes amung lebak si koi gi constitution kong koi na kanda koi gi kahai ni amung irang sagat pa anda gila bak si kangkong cahen ba ing tabal lehen da bersih tam tu ida jiko tu le adu manipur gi na koi na ngari yang matam da indan constitution phong gi mamang da koi manipur gi to ngan ba constitution ma jedna koi yam na hai no na maning khatam na pajana ma leba am koi ha ba si manipur gi na war di yaujara ba du gumba mutpu ya roi da dum history ge ba ma so dum oi manipur ada suwana koi na atau pa lebak sing gi jeru draga su manipur gi na koi na contest da ing jera kanda manipur si karam ba state no karena berlebak ng habis si India gila di batu kumbang sagi akang ay mayam nung sina ikoy sometimes ikoy si ikoy kawi daw kay tare daji ko kawi daw kay ang lady films di da ikoy na India gi lady batu kumba constitution ngak na chat na honor kumatam da kay Manipur state si yawra kanda Manipur da kay daw di gi habis ay daji akop ni yom sang ada Indian constitution si ikoy Indian constitution si ikoy na Indian constitution na tada India gi lady ba koi apun bagi koi bat thuma sakana khona khoma tamda karam karma mioi singna koi kari irang sagali ke dawri ge ku sai eda koi yengom sangi da ko an haji manipur thoi irang ji koi sai du nei na basu jai manipur thoi irang ji koi manipur ge lebi governor koi manipur ge ke balaji na kari hani yingbiri pangthok pi ba sai hundra ka taruk surba 76 years surba constitution day pangthok ise manipur da pangthok khoma tamda manipur da masih posak sih karena illi karena indagi kah saya ide asal koi kami belum canggih dah juga. Aduna, koi ni am sangat kup na lain udah kesudah zit lain iba Indian constitution ki magi sana patap ki matungin na 76 suba solution so apa ni fuma apa gina be bagi tan kun getok tu ki huduk ki bahai tarik ko. Adu mba sana kalau me am jing asi 76 years sure na nasi thambiri ba karon se koi pangthor iba karon se koi tum warmly welcome tawi masih constitution khang dabi ada bani India ki fiba nang koi yawra bani na Indian namo ini koi sagi layer bani na koi Indian state amo layer bani na Indian constitution koi mangutan khang dabi ade habe tu koi thamjage da jiko do Indian constitution manung da sagi state policy Indian constitution sema matung da Indian constitution yauri ba sagi takai fatana piri ba magi samvidhana piri ba kana ba mayam khudam moina se Indian constitution ma sema ma sung citizen kumnam ki khwaidagi khunai ki oi ba takai fataba phangdabi ada ba di sen thumgi boiro rajniti gi boiro aru achum moyen boiro okhan gi boiro wangang bagi thaja bagi wangang bagi ya pi boiro thaja bagi pi bagi boiro dharma gi boiro ama sumyam gi ning tamba ma di ane mawang thaki ama kudum chawa so manaba phangna bagi dama sum mi gi matik magun ama sum leibaki ama to oiba apun masak tam ngak tuna pasimana oi bagi to khalon adi okhalon hengadan bai dai jiko hengadan bai dama koi sim gi samvidan se manipur da thengkang nai na piri ba sai theng mayam si samvidhan gi marum da kari piri samvidhan kari hairi samvidhan gi wang kana kai tori gi habe da sai ida sai lai ba samvidhan sembiri ba indai constitution
India gi leiba constitution mai ba dugumba akhang hi mayam na piram ba magi kano se pasna pathap mayam ding se ngasi manipur da ngasagi adugumba samvidhan gi marumda kana kana na kai tawri habi da sai area se kai miyeng geng biri center na manipur da ngasi Indian constitution man yauri ba piri ba magi samvidhan sana pathap mayam jing do manipur habi state state di India gi leiba dugumba ngasagi angam bathok mayam jina aikoi sab sana magi hak wangang magi right magi sak thung ko then namana semilong gi oro lai di bamieng tawri me am gi manipur di bidi bra ha madi aso hang ma dum boi hai ta da ji ko sahi ni sang sidang asi phau buda india gi state amo ina lai gra matung da ngasi phau buda state ama da piri ba magi kana bana tra development tra kana magi chana patham me am ji ngasi phau da koi ne khangje ko matum da ji sahi modern nei koi na ngasi koi na khang hai tare koi na le su tam da khangje ko matam da hingi punsi ma hinga si 40 plus la ba koi sahi tangkap mioi sahi tangkai hen labaji bawu da manipur da ngasi kari ohong male lagi habas benda basi kusina hangninga itu hai tari da jiko matam bi ngakang gi khogi lang ba khot ba kumai nungmai khra tawra kholaga leiriba lakpi ba dugumba governor su mangai lenga panbir ma su mangai da jit sakut thorangi matang da na semilongi matang da manipur se kadai bhauba phan birage habadu di indian constitution na piri ba manung da yauri ba mai clause mayam article mayam da gi pi ga do magi kana ba mayam benefit mayam do masik manipur praja da phangli bra habadu madi da jin madu ekoi yeng ba da khadang lap na ui thousands of crore adagi thousands of crore adagi crore mayam na koi project sa na kotna tawi thok mayam ning se ngasi bhaubu dai koi na api ko state amo oi da le manung da ekoi ngasi missing yang phalak pagna tragana ngasi batam matung 21st century yok matung ina lambi thong gi harazu aikoi gari lejari ba tawjari ba mayam ji lejari ba mayam sato hasun tang do orga chu lejari mayam da chakrok matung gi dai koi lambi thong chilakpa ko dagi lambi thong pisilakpa adagi koi overbridge se tangai pa nasi uripok masin da sari ba si woi ga masin da sari ba ima ka nogi ima kai thima pada uripok gi samna sang lai ba overbridge manga si mangai re da jari koi ngasi manipur da ngasi awon ba da traga na ngasi overbridge ngi khoi chapagi khudong jaba nungai ba yeng nungai ba si mangai re khoi ure si Indian constitution sem matung da sai 76 year apung phana pangthop pagi ngasi pangthop piri ba dugumba khoi governor da pangthop piri ba dugumba thoram si da governor nam tak ming chang janing si 70 years sai shuraba sai shuri na ngasi moi na ngasi baraki oina na su delegi oina na su ngang le su ti ja yar roi ko India ma sakot pa adagi India ma phan bara India si maleng ile ba khudum da afaba country man ni udam khona matam da India sigi leiba sagalay ma samareng mayam api api state mayam ni kari hingi kai dauri lambi thong kamai dauri magi article constitution sema matung da constitution da pidi magi articles mayam si karam state sanai equality kari provision phangi gai ji da jabsi hangana ye bibam sang ya habri da na hojin poto da na hajik lai ji manipur gi wani yeng kanda asam da senggo sagalay ba mayam tauri ba mayam hoi asam ga manipur ga manaw habdi yaroi adu rega su manaw haida yade haira ga su da jet manipur gi lai ba structure picture ga su magi pikhom pikna le jari ba state sigi manung da pihom thok magi kanahom thok pihom thok mayam du da jet madu pihom thok to bra ko sunu la jari di aduna achau ba state na phom thok pa achau ba state na ma na phom jari ba du gumba na sai right mayam sing do apik pa state ta su magi pikna o jara ga su magi phom thok right to di phom thok to bra ko sunu la jari la isa ji ko aduna state si manipur gi wani yengo butam da Indian constitution di jet 70 years shure ngasi phom du pisi yam phare tabu Indian constitution ko kogi lingkat khiba nga chatpa ithau ni ga na si chief justice na phongdor pa governor na si yam singthen ngai ba lambi thong sai kai ga dare kogi chakot thorang matang da kogi kong thangjin thi ga na si phongdu pi si da jit hoi anga mathau kharagi ko anga mathau kharagi tawung ngam kang kharagi de dum tawram ba yai ko adubu maximum 90% ada 95% ma hai bi ai ko 95% manipur praja mi thok sing manung da 90% amadi 90+% amadi koi ngasi lei ba punsi mahing je masi chakot pagi mami ndina te ko chakot pagi mami ndina te adum se phong phong na maning khala ini ngasi dagina sahi kun gi mamang da khungang da le rama punsi mahing koi gi proper city manung dagi koi laptho le ba khungang da hingami punsi mahing da gi yengol kan da koi gita jai maram thajage gita jai gi video si kano da lai gre dum black out lay kadang video udah ya tapi ko da habiru aduna sahi ngasi ding sahi kun gi mamangda sahi kun tragi mamangda ko api khungang da le jaram ba punsi mahing ngasi chakhol le hai 21st century yora kanda
say 76 years sure na ngasi nan constitution palan tor kanda thenari punsigi mahing ji yeng orga dajere khoi je mama ngam sa padi lai na khoi maningam da khai tare ko backward te khoi maningam de khoi halako punsi mahing am oiri aduna nan constitution na piri ba manung da piri ba ngasi adi kana ba thaja ba dagi mi magi magi right piri me am je kasi manipur di ngang achum waye na ma phangna ngang bagi natraga na wa ngang je maning to ngang je bagi right ko se yauri ba wakhal gi apamba dharma gi matang da hairo adagi miyam gi ning tamba hairo ane mang thak hairo masi mayam gi different ai mayam ji es par law gi matung na masi ya si da dum kai yom khara di khoi dum pallag hai tare ko da ji ko angam ba tong ngam kang bu na dum tawra satpa angam ba tong kang bu na ngasagi mai tong tong ma pa ma tawra ngasai power exercise tawra gi dan constitution piri ba magi democracy gi right ta ba dictator gi right mano por ma jaw sa mami ma koi study kana salai dai da ji ko no nuaite masi nuaite na si governor na khoi gi ngasai gi habiri ba singthani ngai oi lambi da khong thang din thi ga na ga hai si mana yengi meng si in the interest of mari project yoni yeng biri bra in the interest of delhi yoni yeng biri bra ko sai lai da ji ko delhi gi oina mayon capital delhi gi oina lei punsi mahing yoni yeng ngang bo ga di chum ba su yai ado in the interest of manipur yoni ngang bo da ga sai da katang different khoi adum khara projasing gi oiba thengai sai theng mayam gi yeng ro ga awa mayam gi yeng ro ga di nan ka susuna pi yo magi right nan ka susuna pi yo magi ko sagi kana ba benefit mayam do manipur projasing di madu maning tong na lo phang da gi ya maning tong na lo phang da gi machat madi lei ha ba si ma ju khoi governor ma si yum thui chongam thui man di ha ju lei ba manipur thui ba crisis ma sa si ba palaw da inan ka susuna pi yo magi manung gi ba niom tio mayam do ngasi manipur da madu kana na idan constitution da pi magi right democracy na sa palibam nganung da pi bu khudum sa mayam tagi tawroi da ba tawdo mayam do ngasi kana na manipur thugai gi ha si masu ngasi kana da ngasi du justice pi ngamdri ngasi ko ona te na ngasi gi kuki terrorist sing duga drug mafia sing duga ko compromise to nungsino hai bane mas ilai jida ko ai ta gadi dan constitution da pi ba sai ejas da pi ba sai gi ane mawang gi thaki oiro khudum cha ba ma cha mana bo oiro na traga na achum boyen hero masih mana pilih ba acum goyen itu harus jadi ko acum goyen nama saya pilih ba राजनीति की acum goyen nama pilih saya ada sih dah राजनीति की acum bagi goyen yang ngasih kan kasih nyari goyen saya ngasih bani percaya ba ya nasi kasih sih mentang deh koi acum goyen pangaruh dah bagi mipai itu mulai ya madam di kuki teroris itu juga drug mafia itu juga dari bas civilian perjalanan jika ngasih panguda lagi perjalanan paman kali no miyam na pamina kai no na pamina kai no habisi woye no sa ta basu ude na kan ani makta si ursi na kan ani makta sai kare hani ai kogi nungsinan na ba yasinan na ba kuki terrorist duga drug mafia sing duga kamaina civilian sing kamaina nungsinan do no kamaina wali pim do kamaina wali shana ko shana di koi miyam ngi hongam di oi dai tare ko tuna lairi ba state gi woni yenga kanda indan constitution pi ba ngasagi magi kana ba benefit mayam sing do kana na violate tauri kana dan constitution na thaira puri kana dan constitution ni manung da after lan halliga hai masi kupna yimum changi duna koi governor na ngasi pibi diba ai comment si dazit landman india gi wena ngong sagi lai diba mayon gi wena capital gi wena yenga piba mali aduna in the interest of the manipur da governor ibidi bani na manipur gi interest da manipur ze in dan constitution pi diba manungi lai diba magi masak patum mayam sindu da kadi singdari kadi khungoi nari kana na kari wahali projasna kari wahali sentongi matang na kari wahali ko राजनीति की बात चुम गोयन पुथु फंगि प्र खोलि बगाइ जे मसी कुपने यम बिर कांदा थंबि दगदि ना जित मसी प्रजासनु सु खरा गाइ अपेन बोय गनि यदुना जित इलेक्शन से अखोय इंडिया की लेरिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मागी मनुंग की बा कानब मयाम हंगदो मागी राइट मयाम पीगदो जस्टिस मयाम जिंदो मणिपुर ददि समथिंग करिम खरना थैर पुगी ममी म उबजे मसी खतंग अखोय 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 मणिपुर गवर्नर बिरि बदुगुंबा अखोय मिंगन हगचरबदा अखोय अजे कनोगी अखोय एके भलाना मसी कुपने यम संगी aduna masi akoi matam gi oina akoi constitution day bu oiro natragana koi independence day bu oiro natragana any kind of man india gi oina nga sahi apha le yu mayam gi oiba magi sahi gaidare asu su bagi anniversary bu oiro natragana khwadi bars leader mayam magi tawda ya da khara kumai je mani pura dum chauna expenditure mayam kai so kana dum tawba masi mamis na kai ke mani pura se dum hari boy ningba nungai boy ninghan ba ko idang lehendra boy ninghan ba ado issues mayam je takai phana na thai purna phona bagi mami so dum leiri bang sagi sometimes top leaders in he khona bi mami muta ba sin waite ano khona bi ko shukai de tau to ya da ba dugumba sagi lenga ki ba thodang la thabak la ko matam da tau bi ko shukai de tau ta bu
madugi nung yoy ba wahan thok to manipur praja miyam na madugi yoy ba kana ba benefit to di phangibra ba tu madi laibiri ba leader sung na mata matugi na madu ubiyum sangi da jiko ubiyum sangi aduna lairi film je koi na kubla yeng ba matam da different hajik manipur da yengi ba anga mathong ya yeng biri ba miyeng se sing na kitang mamut tan na mamut hunjan na manipur gi lairi praja ba thamoi da sai ba manipur praja miyam na thamoi da nungang li ba manipur praja miyam na thamoi da ngasi haidokang khangdana ngasi khoirang ko shang ri miyam je masigi thaja ba je lairi ba laingak governor na bu oirora tagana popular government am lae khalaga su lairi ba laingak paibi ba kangu sungduna praja miyam gi sentiment khangna thamuk to uduni thamuk ta ha thamjage adu nazu lairi film si masi adum tawdabi ada ba government am gi tawda da mathaw moina tawre tawdo madugi nung ge wahan thok tu di takai fa sai da dum khara khenan chataga laibu mami ui ana khogi manipur gi high court ki chief justice naga constitution bu ngara chat pai basi khogi ithongni ga na si hai se khogi ithongni hai si not only for laiba breaker of shasung na tragana laiba sai top da khaduri wana teba mani khogi praja khuding maki oi ba dugumba khogi ithongni hai bane ba da jiko praja khuding maki ithongni hai ra ko sida praja jingje ngasi constitution piri ngak lo je fazana phangibra haibadu madi adum wahang amadum oiri ba jiko aduna ngasi chief justice na hairi bo famsi kitang thadai na thaira kan da ngasi governor na yengiba miyenga ngasi law making body lai bang sai khoi lai riba chief justice na hairi bo hei siga ani si khoi tu na sabina na kan da governor na hairi sina ai khoi lai praja khodi mangse loina award oire loina khange loina irang laitre constitution ki kana bodone phange haina loina uhan gare ba jiko loi uhan gare governor na piding a message to praja singi thamoi da kari yauri kari pami ha ba pochum khara khangbi kan da ko han haibam chang ha ba doni jaduna praja khuding mak loide award am sangi constitution pidi bangai nganglo mayam ge phana nga ko sangi constitution pidi magi lai riba fundamental right khuding mak to praja khuding man madu phangam sangi adu achuba justice ha ba mu khoi phangam sangi ha potum thamdira kan da ajay kumar ko gi lai riba manipur governor eke balana phongdu pidi phongsi da jet tasengna in the interest of the manipur interest da yengan ham jani ha khunje mai thamjage da